kan kita keluar aja. Tak setuju. Memang. Berapa rumah kamu semua? Nawati mereka pun tak ada apa boleh. Berarti semua boleh kita berbakat atau tidak. Jadi kita terangkan bagaimana baik. Ya wajib tak apa yang lupa dengan orang bawah. Daun kuat, zapatannya, daun wafat, daun tidak desa kan berarti. Kue yang kuperawat kemana meninggal. Kue yang kuperawat meninggal sudah. Aku mungkin nawe itu bangkai ini nawe ini. Gimana kita menceritakan? Haleluya. Kamu sih apa ini? Ucapin kamu boleh kamu terkait apa yang aku itu? Abi ini kamu yang beri. Oh ini apa sih? Kama si Tom Shaveri yako Bishop Fred n'umunywana wanje tukareba n'umwaka w'2006 twatanga umwaka w'2009 kungana ngayijagarika yatureba nsabwe natuyabereza abantu Meina bwenu nasimarahanga uwakwisyaha y'umunywana wanje kandi jo katero umuhanda wijakunya tangi ukishikaho kare ongambe itarujo kandi tungamo nyamazi y'ubende masha wadene mutira cyenjo mu kikuru kutebekanza kursendi ya bosowire nejanjere konga kama simwe abo businje abo kukozesa nabo mu Rwanda ngo gukora ikiraho cyanje nijana cyo bahasha rwabo kanje ngerezo mwana ukabo kujya munanyenda kurakagara na kujya ndagambire danga kumpero amina kama si Obrigado pastor na kujega na tamagamba paka tanz kukishi na kama tuli chimai azan hakirero kinokora kora amina kama siku mnoga na kutumilia Yesu Imana yo uyu mukoro yasema na Mungu bila mukoro yasashimwe cyane kama siku shimye Imana yanyemereye kuza yasema na ngwa kiza kuisha basta ijabo basta ni yaje tajwe basta tiisha yarabimenye ko kandi hari ubwo yagiyemo akarima yako kandi kuya samu hapa benshi hari byinshi bazi aharabu kuya ni baza ariko ndasaba bihangane abavuye mu kanisa yacu kuhagurutse baje gusimira pastor abaje kakana ko katatu kushafsima mwendeleze kanisa yetu abeka sayo mweba basta tumare mu kama Mungu anaweza abona bihangane barazi n'abaganga n'abaki Imana ishimwe kama cyane si rero nabwiye Imana imaze kubimenya kuna mazakuru mali n'agata bamaze kubona urwandiko barambwira mu rwandiko rwawe twaje bazi ko jewe hari iwacu kaja kandi yawisha Imana ishimwe kama cyane si ndavuga ngo imvura igwe cyangwa iretse ndazi kaja kesho haja kuambia kwani la kuisha Imana ishimwe cyane kama si rero mubaba kumva ikibazo cyanjye cyaganda kirava gusana taha ariko nta nubona washanga watu wakatabakisha rero nshimiye ikanisa Imana iri mu ijuru y'umugisha namsaidia Mungu ndachuni iyo umuntu yihangana agera ku byiza umutwakana na yakoraje Imana ishimwe cyane kama si amazina barandika Jeri Pasika Erika Bikurunja agurugoma sinage umugabo wanjye Pasika wanjye kumu iwacu ni Ishunga bro n'ikanisa ni Ishunga okay Medical Center okay umushumba wanjye Imana ishimwe cyane Donida wanjye ni Manuel Rubazo Yesahimba amen Yesashimwe cyane amen Pasika Fred warakuburi Imana ishimwe cyane twatereranye amasimu dushaka isimu yawe irabura Imana ishimwe cyane dutegereje twakirwa n'umunyamahanga Imana ishimwe cyane ariko none u Rwanda baravuga ngo papa Imana ishimwe cyane ndashimira Pasika Mukama kuko kwihangana Imana ishimwe cyane agaragara neza ku murimo Imana igakora umurimo wawe Imana ishimwe cyane ari igihe kimwe yigeze guhura na hariya rugaga Imana ishimwe cyane sinzi niba byibuka Imana ishimwe cyane Pasika Tehoga tukubana
myaka ashimiye nashimaga Imana ikujije abantu narebaga hano Pastor Fred dushimishije imitwaro ibiri niyo nashoboye Imana ikumugisha. Haleluya. Ababindera mu byanyu mwambaye iraha nibashaba mu birenge. Ubwanya mu birenge naririye. Oka mufate kumenyi yakona kwinza kumenyi. Imana ishimwe cyane. Ananjye mpagurutse gushimira Imana kuko uyu munsi shimye Imana kuko umunsi mwiza cy'Imana idukoreye. Ndashima Imana yuko Imana itugendeye. Mpagurutse gushimira Imana kuko abantu baje baturuka Rakayi abo nahamagaye kuza kwifatanya natwe muri iki gikorwa no kudushimiraho. Bamwe barenda gusubirayo n'iki kimpagurukije kandi bafite ishimwe ryabo nasabagara ashazi bazaniho nk'ikibo hano barenda kuza gushimira hamwe. Imana ibahereza umugisha nanezerewe abaturutse mu ikanisa y'urusengeragamo batwakoranye hamwe umurimo ba Pasiteri Pastor Mucayi na Pastor Agustin nanezerewe kandi abashumba banjye mumundira abantu kandi muzabagendere abantu mwese abaje muje kumushimiraho. Imana ibahereza umugisha muza baje mu guhereza y'ikibo kuko bo ntabwo bashobora kujya kwandikisha barenda gushimira hamwe. Imana ibahereza umugisha. Haleluya. Baba nibarete chibo echabi kusimira hofu ni mabindera bujyane mu bireke mu kwasa osufredi. Ikibo kire. Barete chibaha. Oyideje muri bukire. Baba yiditra bukire. Utakigarara yo kukire musende washita mu bwenge washita mu abandi kire. Idekiraho cyane. Ese musaba kuyarakaye. Abagarakaye abatera ikibo. Yes. Kana bareteberako ni mu kwasi umwaberetera. Mu kwasi umwaberetera. Kama bahereza umugisha. Ijo muhobere oyishene kirabo cyawe okimuhereze. Owa kamera wabo tarahare no kwaterisha nero. Wa kamera wabo tarahare manogirisha nero wakwata. Hasa kama simu Abana n'abashimagaho abari banterekeje abarakayi ejya bubakiyabo barende kine kindi niyo wanu nakusiba urego kusiba ba. Yes, kare niwe ine tware biri oyine 10 oyine 15 oyine 3 abo kujuriza bo kutambara abo bindekeraho ubujuriza bo kugenda walking testimony. Imana kubwira itorero Nzima ngaka kaseji abo bashumba bagibona jewe mazirikire namaze robire burimba Что мушел? На дерево. iyi gahunda nari ngize waba ingeto kayo kirete twabanye kwaheza kayo kundi nikubiza mimi ntabwo nari